Aduh! Hantu atau pocong? Buah malam buahku ini. Atak kejut dan mana kalian kamari? Kami pulang dah. Hari selalu pagi lai. Mbak aku lah bakiliaran. Tu baju lah dah. Lambe kali kota Kambang tadi mah dah. Pulang si kami lai. Ada rokok dah. Top. Jangan mendakek-dakek. Diam di situ. Ya kami numpang di situ sebentar dah. Kalian dia jari minta tangan. Dia hati belantiangan. Iyo kau di tangan kalian kau, ha? Jangan merang-merang dah. Kami takut pulang jam 1 ko. Beko diperkosanya kami de hantu. Inang kok. Alasan kalian satu mah. Nanado tuh hantu na takut jo kalian. Kok ndak kalian lah sosok takut jantu. Ikut lah jam 1. Jam bara aja kalian kalau lai. Ingin tahu udah jam bara kami kalau. Dah ngaku ha. Mimpi elok, pukul 3 mimpi ado rampok, pukul 4 mencari panoko, pukul 5 kami cigo-cigo, pukul 6 maliangkan toko, kami toko.